Om Swastiastu. Aing suk semangat tegal sanes sampun katibering sekian titiang putu Safitri krama istri saking dusun adat Kelod Banyuatis rainane mangkin jagi mesatu sane memurde ni tuung kuning. Wenten katuturan satu anak lanang tukang kembar siap sane meparap ibuda. Ipun geginannya nih sebilang wai wantah metajen kemanten. Pengawitnya ipun medui siapa siki sane mangkin ipun sampun medui siap penyatusan. Ipun medui somah sane meparap niwayan. Niwayan mangkin beling gede nanging ipun setate ngayaini budak ngaliang maman siap ke Tegale nanem enti-entikan ring Tegale nanem pale buah pale gantung apang Tegale setate asri ipun taler selek ngemanga mah siap ngaliang matan ai tur ngedasin kurungan siapne ibudak gelisang satwa sane mangkin ibudak pacang doh luas metajen iri ke keden bukit sedereng luas sambil ngecel siap puniki ipun ngomong sareng somahnya neni wayan wayan ben mani beli lakar luas nih keden bukit nyai gini keden pasang nyai nih setone nawaki mulih nyai pasti suruh ngelapi anak yen misalnya nyai ngelap anak muani melang nyen nyai ngajak panak awaki nah namun panak nyai ne luwe jani di ngehang besen beline ejek tek 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 tenasne bang mah siap sangi mekejang pada nabedi ingetang angsa sesek tangkah neni wayan ngehang ngomong nih budak nanging ipun nenten resi dayang nungkasin budak aing beli tiang nuwut gelisang satu mangkin ibudak luas merike keden bukit jagi metajen dereng wenten bukit telun ibudak menjalan merike keden bukit nyakit sane mangkin niwayan puniki di tengah nata humahne aduh dewa aduh aku gak disakit kini pasang tiangi aduh meme dia jagi ngelek adanya nih memenya naja tiang riki aduh niwayan nyakit pedidine di nata humahne tenade ane nulungin sakitan sampun mecoet anak cerit cekek halus kuning gading sekadi wididari dan kerasa mangkin ngeteli peninggalan ini wayang cening ya dong bebe tuh sengi dong nuntin bertakut bapan seningnya yang kini lantas cekek seningnya kan kenang bebe nyidang nata seningnya mangawas siap dewa tagong tulungin tiang sampun habisan nih mati tiang wadai dewa tagong ada hari-hari nah ada jadi dijeblakas blakas lantas nih wayan nektek ari-arin pianaknya tur mekejang sambah ngebang siap nih meketut pianaknya lantas kesangkol kajak mereka ke umah memene nih wayan Meme tolongin tiang me
ngalah mantu ibu dah. Nana mai ceneng bayi aja cucu mene. Eme de warado aku. Adik kene cekek cucu dadong. Nyak cara dadong nih. Tinggalin ju. Alisne modon intaran. Penyingakane mingon deh cara sundih tinggalin bibirnya parah keteprak cara dadong. Kulitnya kuning gading nih. Jani cening jika bulan keadanin ini tuwong kuning. Wayan Nyai ngetangan bilang semengan sanje Nyai mai ngetang nyunyuin panaknya ini dekan taina anaki. Hingga suksema mengge sampun presiden nerima pianak tiang. Nah, jadi Nyai mulai be nyanan teke nyanan ibu dak gede gagaene nyanan mau muliangane muliang. Raris susukatan tuh niwayan status bilang semang sanje menyonyuin pianaknya nenek tuung kuning. Tan kerasa makin asase duang sase dereng masih teke ibu dak ngantos tibanan ibu dak metajen iri ke keden bukit disampune telas mekejang sekayane wawi ingat mulih sane makin di jumahne ibu dak metakon ngajak ke Wayan. Wayan men kengkeng pana icange loh apa muani tegarang sauden jani loh beli loh emi lacuri adil loh awaking lah pana men kengkeng suba ketak-tak tendasne suba kebang siapa wake pada nabede dereng mesaut nih Wayan sakit pengkeruyuk siap nih budak kuruyuk hari-hari nih dogen icang banget panak nih king sana ngesi dadong nih hadiah sana ngesiap canggih tuh mau keruyuk karena tuh sing percaya tekan keruyukan siap nih buin cepok ya metakon nih budak tekan yang kurnane kengken yan sekenang subuh ketek-tek tenasne subuh kebang siapa waki pada nabede kukuryo hari-hari ne dong ini cang banget panak king sana ngesik dadong ne woi menek gede nih budak jani lantas yang mecekik tekan ini Wayan bani Nyai sing nute omongan awake tagian kengken Nyai tagian dadi yang carunya dini dinatahe jani alih do panaknya ini kamu mulai dadong ne ajak mai cang nyangi belakas malu ngalin ngeling nih Wayan mejalan ancul-ancul mulih ke umah memene di umah memene di tuung kuning dapat tangan nendun kamen tur ngomong mangkin Wayan tekening nih tuung kuning cening tuung kuning baban ceningnya jani subet tekau leng metajen cening jani mimi subet tawang ngelah panak cening tundana mulih kan bapane neng makletek bayune nih tuung kuning lantas ia mesaut mimi nggih tiang mali jepos lakar mereka ngerahi bapa ke rumah cening menyidang suba cening mulai depang suba mimi ane mati angening mimi sing nyidang meninggalin cening mati ange ten mimi mejalan malunan mali jepos tiang jagi mulai nemong ini bapak lantas situng kuning mesalin ngangge pengangge putih-putih tur sedereng ipun nemonin bapaknya nih ipun mepamit dumunta sarang dadongnya nih
Nejani tuang kuning jagi mulih ngale bapak. Tuang kuning jagi mau pamit dong. Tuang kuning jagi majalan malunan. Cening tuang kuning dekalai de dadong sehida bersih ada tuang kuning dini. Oyong dini ceneng oyong de sumpah kamu. Tandong. Tiang matur suksema kapining dadong sampun miara tiang sampun sayang terus ngasih kapining tiang ampura tiang dereng presiden ngawales dong terus tanda dongnya ampura cening dah ngomong gitu hoyong dini cening dah sumpah kamu cening nanging dituang kuning melaip nanti presiden iya ninggalin ya peninggalan dadong nengetel disampunin neka di rumah nih budak urus semangkin itu kuning tekening budak aja kembali ke Tegalih saking sengap nih budak sapi yang ngapa belakas lantas itu kuning tegule mangkin di punyan biune tur ia mulih melaipnya mak belakas ritat kali tuang kuning metegul di punyan biune wentan widadari saking suargan sanet tedun nyelamatin nih tuang kuning anggan nih tuang kuning kasih lurin aji gedebong makin teke makin nih budak nektak gedebong punika mecah-cah tur cacahane punika kesambahan banget siap kurungane pada nabedi nanging nih tuang kuning ulian karman ipun sane melah setata tresna asih bakti ring guru rupake ipun makin megenah ring kayangan sareng widadari irike ipun melajah nenun tur melajah agama sane becik ratu idedani sareng sami asa punika satwa nituang kuning mudanya nih yening irage setata asih tresna bakti ring reramu sinah sampun kerahayuan sane pacang kepanggih sampun sepatutnya ne irage pinaga guru rupake nyayangang pianak lanang utawi istri karena pianak lanang utawi istri punika suecan ide sang yang widiwasa sane sampun sepatutnya ne kapiare tur kaweruhin agama sane becik mangde dados putra suputra wanta sapunika presiden atau titiang mesatwa titiang nunas iwang untuk ketambetan titiang ritat kali mesatwa ledang ide dani sareng sami ngampurayang suksema untuk uratiannya ne dumogi presiden mawiguna tur presiden ngibur ide dani sinareng sami titiang lungsur mapamit om santi sakti santi